ngan itila ngon mai nanrau o mutu tu ngai tangi tahu untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bandua na sir e wana na Bula FM no sorry Bula FM na bandua na sir natang ko William Manisa ko taro kun ni lang may pa o untuk talitang wala ko na maro ko na Bula FM nega ko Amelia o mo direkraki o dotaleta kana Bula FM na bandua na sir Bula FM na bandua na sir. Isambul binaka sa ikoy ngo na pagleleka ni nonda itukutuku sa teroti ko so na pagdada ni Tangilamba o Winston ena so na tambana ni Bingarabi na pakay paganditaka o ka positive fangalele na baka ilesi dake ni tambana ni lenga tumbukoso tukuno tu fangalele ni kenangarabi na pagandindike ni pagdada ena vale e paganditaki ni ti uno ndolu ndonan rau itu sanga bulu ka tolu taudoko na lebu ni vale e pagdada ni saranga pagandua tini ka ono ndolu bitu nan rau 5 bitu era pakatadani ka CBN rosol ka diwa na ndolu e pakatadani nga pakatikina ena nga uno ngome mbalata na kakana ni bebuke pangule mbalatir na sotaba na woloka e toka ena diwa pointi bitu na milioni na dola ia ena kornibuli ono sanga buka rua e pakatadani saranga pakandua runan rau walu sanga buka walu era pakatadani nga pakatikina tini kan dua e se pakangati nga ena ngau nongo me nronro katini ka ba esa songo ena ka embaleta na lenga ni manu ke na kakana e toka ena runan rau ka walu na undol runan rau ka walu pointi tol na milioni na dola esa sibetal ni labo e pangataka na Fiji Roads Authority embaleta na kena baka binakatagi na ngoni sala ke na ikaw-kawa matay ni nonro tu daka o yana kena sanga i mendola binangoni sala ngole baka kina be koro me rao ni baka rao taka na kena baka leledi na ka ni be buke tukuno Aram goes endua na baka itu tuene FRA ni baka tata ni sara baka da na ngoni sala ka na maki menatiko sara en andua na rao tolu sa buka 5 na milion na dola tukuno goes ni kena baka laltaki na benu baka kina na kena baka binakataki na sisi ningele baka usibe na inu anu o palau poro unu balabu kita biuni e toka ena basanga bulu na milioni na dola na kena isau boy labo ia ena dondonu kina FRA mena solia na madala ni pandindike kina bal ni bola-bola ni tambah ni lenga tumbukoso ena nonto banua ena singa tambu ena toman Australia na nona buke viti ena takataka ni bakadoko kuno Julie Bishop na minista Ngaraba na beka ni bunotani Australia nindina rau sabe to politiko na wekai viti boleka oya Australia ke New Zealand ia nangan rebi men na pagale sui ba totolo o viti kinambula binaka pag osibi na kena beka boy labo dona tigi na bandita ko Bishop oya ni na balabo na vito ko ni Australia kinananda bonua e angori ena pagatu tautaki talanga kina ngangandre ni viti pag osibi na tambana ni bula buli kena tumbu ni beka bakai labo kinang gito ratuan ruka be Australia ena mataka indai na timi ni viti ena ragabile wa bitu ena kai tini ka diwa ke tini ka rua kabuna non ratu lakindambe toka ena ikavani tutu ena sot-sota ni Vancouver Sevens ian dinamanda ni wawaya na kena itu betuba siya ngangani kau tetani na non ratu sende koto ena kena liutaki na tubu-tubu ni poindi ni tubai na beka era rawata ena beiti me bura-bura Ratu rawatan nganga na tim ni New Zealand yo tinanon ratu wanru kay South Africa ena kai tinika diwa kay tinika rua ratu na toka tu talitigo mai ena buke lulu na daurabo mai da bekir na baleleka ni nonde tukutuku ni pueden vinaka Nakalalewa viti buana makadekabua au maramani tau malam-malam nandunga apa kau cari tahu yang kau atau cerita kama baru hari radio video one okay tahu mai serua tahu baronga ena radio video one andau mai viti na ngomba na ya
Nambula, Nedangoloa Taratu, au Maramanita Levu, au Wakitikutinga in the Wilevu housing. Ando Baronga na Radio Fijiwan, ando Moiviti, and Vonga and Vianian. Na Radio Fijiwan, ando Moiviti, and Vonga and Vianian.